Ya muracyari kumwe na MC Giti ngiye kubagezaho interview y'umutoza wa APR mu Kinyarwanda nyuma yuko APR yari imaze gutsinda ikipe ya AS Kigali igitego kimwe ku busa cyatsinzwe na Nibizi Ramadan begereye abanyamakuru begereye umutoza wa APR bamubaza ibibazo nibyo tugiye gusobanura aho murumva dukosa mwihangane no kubera icyo cyongereza cye kitumvikana neza. Murakoze namwe. Congratulations to my players because a lot of pressure, as you know, on their back and how they perform, how they arakonguratinga arashimira abakinnyi be kubwo pressure bari bafite ku mukino. They have it and how they play, and at the end how they win. I'm very satisfied and I'm very happy. None match karangira n'ubundi bakinye uko bakinye arabashimira uko byarangiye n'ubundi babonye intsinzi arabashimira cyane muri rusange arashimira abakinnyi be because of them, because they deserve it, and also congratulations for mu by'ukuri barabikwiriye pe. Kigali, of course they lost, but very good team, very quality team. Kandi tena arashimira ikipe ya AS Kigali mu by'ukuri ni ikipe ikomeye kandi koko barabimereta ko bakomeye. And not easy to play against them. And mu by'ukuri ntago byoroshye gukina nabo. As I'm right, I think I had some information that with the APR didn't win 6 years against Kigali, if I'm right. Somebody told me like this, but if it's right. Mu by'ukuri nari nabonye amakuru yuko APR yari imaze igihe kinini kigera mu myaka 6 badatsinda AS Kigali muri shampiyona. We also play against tradition today, and so byari by'agaciro gukina mu by'ukuri duhanganye nabo. And as I said, we are happy and we got new 3 points, you know. None n'ubundi match irangiye tubonye amanota 3. And we wait next match. Tugiye kureba kuri match izakurikira. News about Dauda. No news. No comment. Abanyamakuru baramubajije ati ngaho se watubwira amakuru ya Dauda na Ramte ko batabonetse kuri uyu mukino. Ababwira ati oya mubireke rwose ntago nshaka comment, ntago nshaka kubavugaho. No, please ask me about this today we play game. Umva wimbaza ibyo ngibyo mbaza kubyerekeranya umukino twakinye uyu munsi. Ibyo ngibyo aba ari byo mbaza. You have a lot of players who did good and ask me about them, about those guys. Mbaza kabisa kubyerekeranye n'abakinyi b'uyu munsi bakinye match. Hari abakinyi benshi bakoze ibintu birenze mwambazaho. Nkaho kumbaza kuri biriya byaba ari abakinyi batari bahari ibyo ngibyo ntago mbishaka. We will see next. Ibyo tuzaba tubireba ikindi gihe. Yellow cards. None se ko tutigeze tubona Ramin Ba aravuga ati Ramin Ba afite ikarita afite amakarita y'umuhondo. Cards. Coach, it was a must-win game before the derby because Still be. See? What did you tell the boys? Sometimes this game brings a lot of pressure. What did you tell them before the derby? Umunyamakuru kaza aramubwira ati nukuri ni match utsinze mbere yuko ukina derby. Still before derby we have a match against Police. That's it. Mu by'ukuri mwitangira kumbaza kuri derby kuko haracyari match mbere yuko duhura niyo derby haracyari match tuzahuramo na Police. So mumbaze ibyerekeranye na Police. We saw some complaint of APR. They don't want to play against the police. Does you know that? Yes, I know. For me it's normal because if you none se ko twumvishe yuko APR idashaka gukina na Police ibyo bintu byatewe n'iki ubundi wari ubizi yuko APR idashaka gukina na Police ati yego ndabizi
Follow schedule against Police. We should play at 7 December in the first fixtures, and nobody informed us that it will be, as I know, and I think nobody informed us that it will be changed and how to make. Ibyo byatewe na match nyinshi tugiye gukina mu kwa 12 match nyinshi cyane nta kandi te n'ikindi nta muntu wari watubwiye yuko bazahindura gahunda y'imikino kuko ntago twari tubizi. That mix, especially because, as you know, we talk a lot about national team in the previous period and previous 3 months. Kuko ibyo bavugaga cyane wasangaga bose bavuga ku byerekeranye n'ikipe y'igihugu. Our 9 players were all the time not with our squad, and they play. I will remember they play 18 in Nigeria. After that, they came back 23, 27. Today. Urumva abakinyi banjye bakinye izo match zose bakina bahanganye na Nigeria mu kipe y'igihugu baraje bakinye izo match ni nyinshi mu maguru niyo mpamvu. First we play 4, 7, 11. It's not normal, you know, because mu mezi angahe mu kwezi ukumva ngo gukina imikino igeze muri 7 bakina. Of course that I like to follow schedule, but twebwe nuko twahisemo n'ubundi kuba twakurikiza n'ubundi gahunda zabo ariko just to have they have proper recovery between the matches. Now if you play 4, this is only 2 days. Tell me one team in the world who can survive it. Manchester City or Real Madrid cannot do it. You see, Real Madrid had 10 injury players because of schedule. Ibaze ibyo bintu ntago byumvikana kuko usibye no kuba twebwe tubikoze uramutse ubikinye imyaka 2 byari ikibazo yaba City yaba Real Madrid nabo ibyo bintu ntago babikora ntago bakina match zingana gutya byonyine. Real Madrid yakinye match zigera kuri 10 ariko reba Real Madrid yakinye match nyinshi ariko reba ubu ngubu bafite abakinyi bavunitse bagera ku 10 bose. Coach, there is still something missing in conceding the goals. What It will missing still. What? Cyari ikintu kibura mu byo twakubajije ni iki It will missing. You see, sometimes to bring something, some magic. To bring some magic. That's it. No comment. No, I don't want to talk about that in this moment because we have next match against Police. Umva ibyo ngibyo rwose nta nubwo nshaka kubivugaho rwose turacyafite match tuzahuramo na Polisi. And we have to prepare our head about that and to ngubu ndangaha ntangiye kubitekerezaho ntangiye kwitegura to be fresh and to be strong to make kugira ngo mere neza nzabe mfite imbaraga another good result. Tuzabone na resulta nziza. About new recruitment or what we need, I don't want to talk now. It's not moment. Mr. Coach, it's only 6 days to go for the Southern Hills Derby, the game against Rayon. Munyamakuru atariko haracyari iminsi 6 kugira ngo habe derby ya Southern y'imisozi igihumbi ya Southern Hills. And as far as we know, we see you still have some problem of injuries. Ariko n'ubu ngo uracyafite ibibazo by'imvune. Are you expecting that they will come back ready for the game? Yes. Se ubundi ibyo bibazo by'imvune ubundi urimo urateganya yuko bazaba bagarutse. Yego bazaba bagarutse. Before that, again, I will tell you, we play against Police after 3 days. Sibye yuko n'ubundi mbere y'iyo match n'ubundi turacyafite iminsi 3 tuzahuramo na Polisi arangisha araseka. You know, and of course that I expect that somebody will be back. You see today, Bosco came at half time, first 45 minutes after 12 days. It's most important for us that we bring him in good rhythm and that we can use him more in the future. And we have, for sure, we have Lamimba. Sibye yuko n'ubundi abakinyi bose ngewe n'abakinyi beza
ureba nka Bosco yaje kandi ubona akinye neza, urabona yazibije icyuho cya Lamin Ba. 3 yellow cards about others. We will try to do our best Lamin Ba dufite ikibazo, afite amakarita 3 y'umuhondo, to bring them back. ariko tuzaba twamugaruye tu. We saw that we have seen that Mamadusi, when he was substituted, he was very unhappy. What's wrong? It's no, for me it's normal. Even before, when I used to be a football player and coach changed me, of course that I'm not happy. I like to play 90 minutes, but it's normal reaction. If he's not happy, he's in problem with me, for sure. Twabonye Mamadusi atishimye kubera kumukuramo, ntago yari yishimye. Undi ariko ntago naje hano kugira ngo ntume umuntu yishima, naje kugira ngo mbonere zirita. Rero niba yavuyemo atishimye, ni ibintu bye, ni ibintu bimureba, ntago tuzakura amaje. Like that he's not happy because this reaction must to be from a real player. Ikintu ugomba kumenya n'ubundi kutaba happy, nta muntu n'umwe ufite grani yuko agomba gukina iminota 90. Everybody like to play 90 minutes and give more, but of course ariko gusa urebye buri muntu wese aba ashaka gukina iminota yose, ariko to refresh our first 11 and only my decision in time and who will come in, and that's it. Ikintu ugomba kumenya, nta muntu n'umwe nigeze nsezeranya yuko agomba kuba ari muri 11 bihoraho. No, it's just we follow our matches and that's it, We need support and as usual, it's not some special words, as usual, support and that's it. Twebwe ikintu dukeneye ni support gusa, abafana baza